درود بینندگان عزیز، این شب روزها در تاجیکستان دعوت بهاری جوانان به ارتش ادامه دارد و همزمان در دانشگاه‌های کشور امتحان‌های ختم هم در جریان است. بعضی از ختم کننده ها با ما شکایت کردند که آنها را مجبوری به ارتش دعوت کرده ایستادند. برای پاسخ گرفتن به این سوال‌ها با صحبت دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتر آزادی‌های شهروندی آمدیم. دلربا سلام، سوال اولی من از شما این بود که برای جلب کردن دانشجویان به ارتش قانونگذاری کشور چه ترتیب رو پیش بینی کرده است؟ از خود چند سال گذشته مراجعات را گرفته بودیم با مقصد آن که نقشه بهارانه را از حساب دانشجویان پر کنند و دانشجویان هم خیلی شرایط فراهم آوردند که حتی وزارت معارف هم همین پیشنهاد را کرده بود که اگر دانشجویان خواهند پیشکی امتحان‌ها را سپارده ختم کرده بعد به خدمت حربی میروند. اینجا باید از یک چیز احتیاط شد، باید که فرمان خارج شدن از دانشگاه یعنی ختم کردن دانشگاه و علاقه از روی خط دانشجویان برآوردن دانشجو باید که قبول شود و دانشجو همچون ختم کننده به خدمت حربی رود وگرنه و عهده‌دار می شود که 2 سال خدمت کند، چون موافق قانونگذاری شهروندان نمی توانند در وقت خدمت حربی وقتی که علاقه بر روی خط قسم‌های حربی داخل شدند در دانشگاه‌های شهروندی یعنی غیر حربی شهروندی تحصیل کنند. این حقوق را ندارند، یعنی باز داشته می شود خواندن آنها. اگر فرمانی ختم آنها یک روز یا چند روز دیرتر پس از به خدمت وارد شدن سرباز قبول شود، آنها می توانند که 2 سال خدمت کنند. برای همین خیلی مهم است که اول دانشگاه را ختم کرده همون فرمان ختم کننده را گرفته بعد به خدمت حربی حاضر شوند. بعضی حالت‌های هم هست که ختم کنندگان را به ارتش دعوت می‌کنند و وعده می‌دهند که در روز امتحان‌های ختم با آنها اجازه خواهند داد تا در امتحان‌ها شرکت کنند. در همین حالت ترتیب پیش بینی کرده قانونگذاری چگونه است؟ این غیر قانونی است. چون که من گفتم سرباز خدمتچی حربی نمیتواند که در رفت خدمت در دانشگاه‌های شهروندی تحصیل کند. این غیر قانونی است. نباید که به این حادثه ها راه دهند، چون که حتی میتوانند که دیپلم های آنها را غیر قانونی اعتراف کنند، چون که در رفت خدمت نمیتوانست که تحصیل خود را دوام دهد. بغیر از آن که 2 سال خدمت میکنند زیرا ختم نکرده است، بغیر از آن همچنین دیپلم های آنها حجت های ختم کنی آنها میتونند که غیر قانونی اعتراف شوند. یعنی دانشجویان حتی حق ندارند در جریان خدمت در ارتش در بخش فاصلوی و یا غایبانه تحصیل کنند؟ در یگان نمود دانشگاه ها در یگان نمود فاصلوی روزانه شبانه اگر و دانشگاه شهروندی باشد حقوق ندارند. تنها در دانشگاه های کالج های اینستیتوت حربی میتوانند که سربازان تحصیل کنند. حق ندارند معنی آن را دارد که همین فاصله خدمت تحصیل آنها یخ کرده می شود. پس از ختم کردن خدمت آنها آمده با همون دوام می دهند، یعنی آنها محروم نمی شوند از دیپلم، لیکن همون فاصله اگر امتحان ها سپرده باشند یا دیپلم گرفته باشند فاصله خدمت حربی علاقه و غیر قانونی اعتراف می شود. یک بار دیگر میخواستم این را دقیق کنم، آنهایی که در شعبه فاصلوی و یا غایبانه ماجستراتور و یا دکترانتور تحصیل میکنند آیا به ارتش جلب میشوند؟ وفق قانونگذاری نو پس از بکالور 4 سال خدمت حربی 4 سال تحصیل در دانشگاه ها علاقه به خدمت حربی برده می شوند و پس از ختم کردن خدمت به اتمام رسیدن خدمت آماده میتونند که به ماجستراتور داخل شوند. یعنی مثل پیشتر ماجسترها نامزدها در رفت خانیش از خدمت حربی آزاد یا به تأخیر انداخته نمی شوند. آنها باید که اول خدمت بود کنند و بعد به علم روند. خب سرنوشت دانشجویانی که در کالج ها تحصیل میکنند چگونه است؟ آیا جلب کردن آنها به ارتش در کدام حالت ممکن است؟ کالج ها هم اگر آنها در شعبه روزانه تحصیل کرده ایستاده باشند و یک خوبی شده است در قانونگذاری پیشتر گفتگی بود که تا سن 21 سالگی، چون که اگر مثلا سن 18 سالگی داخل شوند 3 سال باید که ختم کنند کالج را. این خیلی محدودیت ها حاضر نیست. وقتی که به کالج ها داخل می شوند تا ختم کردن کالج اگر این یک مراتب خوانده ایستاده باشند تا ختم کردن کالج می توانند که از خدمت مهلت خدمت را به تأخیر انداخته دانش را دوام دهند.
таҳсилот давом медиҳанд, баъди таҳсил баъд хизмат мераванд. дар тоҷикистон як қоидае ҳаст ки донишҷӯёне ки аз минтақаҳо масалан дар пойтахт таҳсил мекунанд пеш аз имтиҳони хатм бояд аз қайди донишгоҳ ва аз қайди комиссарияти ҳарбӣ душанбе баромада дар ҳамун ҷои зисти худро дар қайд гузоранд. ба мо як шикоят омад ки як донишҷӯ гуфт ки ман худро аз қайди комиссарияти ҳарбии душанбе баровардам ва вақте ба ноҳияи ҳамун ҷои зисташ рафта худро мехост дар қайди комиссарият гузорад, масъулини комиссарияти ҳарбӣ аз ӯ талаб карданд ки дар даъвати баҳорӣ ба артиш меравад, ваъда медиҳад ки ба артиш меравад ва баъдан ӯро дар қайд мегузоранд. хуб дар ин ҳолат донишҷӯёне ки ба чунин ҳолатҳо рӯбарӯ мешаванд чӣ кор бояд кунанд? вай бояд ки аз донишгоҳ маълумотнома гирад ки вай донишҷӯ аст, то ҳол хатм накардааст. ҳатто метавонад ки нақша рӯйхати имтиҳонҳоро, рӯзҳои имтиҳонҳоро замима карда ариза нависта пешниҳод кунад ки то санаи масалан ҳамин то охири май ё то охири апрел вай донишҷӯ аст. пас аз хатм кардани донишгоҳ вай ба хизмати ҳарбӣ меравад. яъне то статусе ки вай донишҷӯиро дорад, ӯро ба хизмати ҳарбӣ наметавонанд даъват кунанд. барои ин агар ягон рафторҳои ғайриқонунӣ, агар фишор бошад ё ин ки ғайриқонунӣ донишҷӯёнро то хатм кардан ба хизмати ҳарбӣ баранд, бояд ки ҳатман ба прокуратураи ҳарбӣ шикоят кард. донишгоҳҳо талаботҳо доранд ки масалан аз 36 соат ҳозир нашуда бошад ба дарс ё ин ки 42 соат аллакай хориҷ мешавад. ин асос барои хориҷ кардани донишҷӯ мешавад. барои ҳамин бояд ки ҳатман донишҷӯён ҳамин шумораи ҳозир нашудани худро риоя кунанду назорат кунанд, чунки аллакай ин асос мешавад ки онҳоро хориҷ кунанду ҳатто хабар намедиҳанд. бисёри донишгоҳонро хориҷ мекунанду аллакай ва дар худи дохили комиссарияти ҳарбӣ хабардор мешавад ки ҳамиқа НБ дошту ва хориҷ карданду аллакай ба хизмати ҳарбӣ сафарбар шуда истодааст. дар ин миён ҳастанд хатмкунандагоне ки мехоҳанд дар ҳамин даъвати баҳорӣ ба артиш раванд, вале дар пеш имтиҳони хатм доранд. дар чунин ҳолат қонунгузории кишвар чӣ мегӯяд? онҳо бояд чӣ кор кунанд? албатта ҳозир сафи хоҳишмандон ихтиёрдорон зиёд шуда истодааст. хоҳишмандон албатта метавонанд ки ба ҳамун комиссарияти ноҳияе ки онҳо ба қайд гирифта шуданд ҷои истиқомат рафта ба расмият дароранд, ариза нависанду ба расмият. онҳое ки хатмкунанда ҳастанд, ҳоли имтиҳони хатм доранд, аммо мехоҳанд ба артиш раванд. ин ҳолатанда намедонам қонунгузорӣ аз ин вай ягон қонунгузорӣ пешбинӣ кардааст ки вай аввал бояд ки хатм кунад, статуси донишҷӯиро гузарад, хотима диҳад ба ин статус, баъд статуси хизматчии ҳарбиро мегирад. агар вай аз нисфи хондан рафтани ният дошта бошад ҳам инро қонунгузорӣ манъ накардааст. вай ҳамон чизе ки гуфтам рухсатӣ аз донишгоҳ академия рухсатӣ мегираду рафта хизмат карда омада аз рӯзи ҳамон ки вай рафта буд давом медиҳад хизматша. лекин агар дар байни таҳсил равад, агар аллакай 2 соли хизмат ӯро интизор аст. агар баъди хатм равад 1 сол, баъди хатм аллакай 1 сол. хуб дар охир мехостам инро пурсам ки ба донишҷӯён ягон тавсияи дигар доред? албатта донишҷӯён бояд фаҳманд ки ин ҳам ҳуқуқ аст, таҳсил хизмати ҳарбӣ ӯҳдадорӣ аст. барои ҳамин бояд ки ҳатман талаботҳои қонунгузориро омӯхта, пешакӣ машварат гирифта, ҳуҷҷатҳои худро омода карда ва вақте ки аз тарафи донишгоҳ ё ин ки аз тарафи комиссариятҳои ҳарбӣ ки ҳатто омада дар имтиҳонҳои хотимавӣ дар ҳузур мекунанд, дар ҳамчун аъзои комиссия ҳузур карда ҷавононро алҷа маҷбурӣ гирифта мебаранд, ҳатман бояд ки ҳуқуқҳои худро донанду нагузоранд ки ҳуқуқҳояшон поймол шавад. бояд ки хизмати ҳарбӣ дар асоси қонун ба роҳ монда шавад ва агар машваратҳо лозим бошад метавонанд ба ҳуқуқшиносони мо муроҷиат кунанд.